Rainbow of Sound Music Academy kepada Nakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakas ni sajan aduk shpobuji main step aduk sabuji janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru borok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang shapang ke music. Hakan ek music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kan ek music school ke Jepanya di street performance but ki concert aman law senam. Kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakan ek music school. Ti parlok baro wan nompat slam wan ban shim ka admission hakan ek music school. Ka film kasi ka blai kerteng ka lengkar ka film ka baningkong ka bala plai paiba da iba Aden Miller Basoymoit kan yo lat biang sa chisin mapni paiba ha Biju Cinema Hall Shillong ha ka new track ulober aja opsan man ka sngi na du ka por khalwe shiteng men step ar shiteng janmet bat san shiteng janmet gomban shukdau khandiat ba ka film ka baningkong tam ka bala ne adu shibnai na baro ki film kasi ki ba penmi ausnam ar aja opsau ba penni hapo ka Biju Cinema Hall Shillong. Kumta na kaliang kakanuhun jong kaneka film ru sa season ki kot ki wer ya ki paiba ki bampat UI sawan ban pait no kaneka film ha Biju Cinema Hall ha ka new track ulober ar hajar arsan Sanmi nasusi baban itu ipi Mitiblam bakacingim godan arbata kacing barkacingim and pun not either say ay ka mga nukam pergi Mbak bakaya usul tebak Gebe bentar slip tu Ngalad ong mo yime Bamilong tak bumuk tunglas dahagaray Melayu abiang sawai customer, bukan bikshat mentah. Baru dairu kun marwai. Ngamdon ni siapa? Ngamdon ni. Butuh kispo. Say, macam mana ke bangan rekam? Ada suan ni bro tu bang ngamdon ni. Ngamti kita cili cuman cemet. kon ka kun jenren hami na kadok phabam ya kadok gile Berifi ranin. em tây và garan tha nam man num tran wan lu her rade basok mom Intan kamda kadar kemersim ingin kebekarlutan apa Kulan nang nisak man bati ngan yai dan rengkan ngan yek du bipi apdeng Islam ne bertan lahir yang kipen asyad yang syamon ngan yang skam kum ding bilang tang bahkan trek kuna menga kaduruk bakum ne Ibrio, insaong, bangi ngide giri bespa.